Aleu tonu mai ia Rona o le sui o le sapile nei tai au welcome back and talofa Rona. Ko so o el merenge e back mai sanga lu i sa malanga. A pe o le ngai back mai moenga sa. Tu sala fai lo tsala le tsanga tso vanyali. Ele ka ola le back ava mai. We're back. E koso ava ingale back o lo wa fai singa umi. Ia malo lo su nei tai au. A mai o Rona nei tai au. Ia lo manuia lava ele fo ai mai fo e tama falangi o le malosi a tu fa fo sian malosi ia fia fo ia e toe on board mai tulanga pe na ia tato po kalame es nga fo tasi ia fa talo fa toi isi tato tunu ia lo mau mai tato fa salanga tu sao ia mai tau mai fo e tele o tato po kalame matunga ni a bob tele o tato o mai mo mai tunu mau ia mai se lau ta ua ngai el ko online shopping tu sai tal feunga le tulanga pe ona ia le tato fa salanga tu sao ia matato online services for ipo tato whainga whaataunga mai lunga upinga ta whailangi ia e peona ia nei vai tau to tele atangata mantua isi access le tūlanga i peona ia tato online banking so instead of like withdrawing money ia wal mea nā lena tele na lilo loa tu pe isi tangata wa ia tu loa le tangata le mamafa mai le ato ia su ela isi awala ta amilo mai funia le itua ia le loa i tūlanga peona ia isi eleni ale online banking so se fele le ole sa ole ole mele online banking wa fa wa ia malau telefon ole si foi la me o tai lo nei la ta u ole online banking le o ta none ole ainga le sa vai vili mai la o local le fale ngai po o local fale tupe ia po le ala va me o ai la mana o mia va vese me fa ta tupe foi le e ngalo o so ai lungo le o telefoni transfer le coupe account le savai o I folo le ainga tala le ATM ai me se la le sina vai nga ta o le fo wa makana introduce nei le fo nga o ko le me venga le QR code le fo nga telefon le scan ai no inga nga le fiki o coupe con l'account e lo aku fai le fa ka kusa this is your TV e ke makamaka lau TV, makamaka mala 685. This is your radio, this is your TV, and this is your wallet. It's the future. It's the future. Ole, SSAB is the future. SSAB is the future. Iyo ale tulanga na e peona iai. Mantua aso ia to tele ana tangata mai tunu mamau e fai nga fa taunga lunga tato pinga te fai langi a te me nei wo o tato ainga tunu si tato tunu na le transfer to la me la nai mana ia le transfer locally e mawane a tulanga fa nga tau transfer mai tunu mamau ia tolu aso finga luenga ia fa mautu la ia tato accounts team lo ina seleni a fa pe le Samoa market matulanga fo e pena ia tato website le fai me no whainga whaatonga. E mawhai lava ona release instantly le tūlanga I peona iei tato whainga whaatonga. Wai e tato purchase orders. Po tato pepa e whaamautu e sa ole o lua le la ave tato pa ang whaatau. E whaatalo whaatoi fo e isi matutama i tai pule. Le whianga toto ali inei tai au shona ali ia au mua i ole tūlanga fo e peona iei. Ia pūlenga fo i tato la la tai tasi. Ia e whaatalo wham whaamalo at. Au le tato whaatalo whapitoa nei tai au Coach Alema. SSAB Momo Roosters. Ia toi finau fo i tama. Ia ole post lau vi fo ilunga. Regroup and reset. Ia ma learn mai fo inga hi tūlanga fo i o mea tau whaleia I le sona I o tona iatu. Wai atuna toi se I mo taale ta lusu fitu sulfitu. O kusala o fika ia o lepe o laki whaalua ia mo taa wa mo taa sa ia mo mua le talita ia po mo taa po se mai le apia ia se I lola ia le mo mua ia apia ale o to se ia to mo taa tafule le taulsanga le apia rugby union so ia whatalo whatoi fo I wa le totele o tama le tato awa le Momo Roosters ia whenga wenga fo o ia tato SSAB ia whatalo whatoi tuangane fo nei tai au ia le ngata leo au whenga wenga ato ia lo o maua mai tele tūlanga pena I tato whalau I loto nga taua pe fo en wha I loto nga nia Bob ia le tato 30th promotion ia le na wha umai le stona I lwa so tona I atu
Ai mantua la ia le vai aso ato i o le tatou company. Whateita inga le asolua. E whai ia e iai lava ia tatou whaalau i loa whaafosei. Tam whainga le on the spot le tūlanga i peona iai whaalau i loa throughout the week. Le lai le tatou Tech Tuesday. A mata le ti so mea tau electronics lava la. Ia le whaalu tatou Tech Tuesday. Ia le ngata i le tatou Furniture Friday. Te peo tatou theme days ia e whaalu e tatou whaalau i loa e approve mai lava la e tamai ta ipule e tūlanga peona iei o loa te le ia tatou o loa tatou furniture whaapau i le tūlanga peona iei les wharaili le lei il whaamoe moe whaumai le so e mantua so fitua masin ta itasi i e whamanatu e tūlanga peona iei tatou positive day Asfaraili amata tatou positive day ia e fa umaila sto na ilva so fosu matala awatu tatou company e lete te no fo e tūlanga i peona i tatou fa lau loa ale fa wa level tatou fa mati ciao sorea Ol masina nel fa masina nel fa mati e uma leia mati ia o faia sia singa fa mati ia tūlanga fo e peona e kale sia ia o lo patino e tūlanga e peona ia le fa manatuina male tūlanga fo ia toi fa leia lava o maota ia malawa ele ngata fo ia o le fale ale e kale sia ia po tonu fo e maota malawa ia sunga fa fenga inga ia le ngata fo le tinanga luenga jele ia tato o lo faalu tato fa amati te lo uma fo ia le masina February ia tum fai tunga ia papeto lau watu ia tato o lo faalu ceramics lava ia so iti le level improvement ia o lo mawhaiona au mai le tato company ia le maho fo i o le tato la mo tele sala fai toa fo i mai fo ia le triple au finga luenga fo i matama ta ipule ia nasia se tua tūlanga lava toi wha leia ia male toi wha au leina tilo tato displays a wā ia whainga wha atau ia mamalo tato tunu o mea lo o maua nei upolu lunga tato upinga ta whailangi ia maolo o maua fo i o tato mo tele sala fai le tūlanga fo i pena ia le tato SSAB APIA Sinamonga so i te le lovely reach ai le ngata i leo le tūlanga fo i peona nga ia toi tua le tato au ki liva te le feedback sa mai fale o loa inu i tua o loa fo i ia toa i tato apa inu to i tele lava ia tato fale ainga ia tūlanga fo i peona i fale o loa asi tu fale lo fa mai solid go Dr. Pepper Dr. Pepper America yes ko mo Dr. Pepper Mountain Dew le Pepsi 7up mo tato Mountain Dew lan mea mata ia malanu moli pestana yes kusa vai ngala ia leo mai bango bango e o mo tato apa inu nga ia wala ngal kele ko loe ngepe o lo mai ngusila uskalia but ai fa ila to la to lava ia vai su o lo mai America yes e to sole o tato SSAB APIA to ai more renowned brands ia fa tato even for ile tato snack section to i tele lava ia le tūlanga i peona iai ia tato o lo cheese balls yes ma tato fangula popo fo ingai ia le kelinga fa ngai tato as fa na o tato tūlanga fo inai functions ma events yes o lo maua o mai o a fa pena fo tau plans as fa na ia po tato i fo ia event planners ia o lo maua tūlanga pena ia tato snacks ia o me tau mafa fo me tau mafa ia ma tato apa inu tele e ma fain fa tau ta itastasi tato o lo ia pe fa tau bog fo te le fa mama avenga ia e susua tu fo i o le tato la Sinamonga e iai lava tato weekly special ia po tato packages fo inai tu fa atasi e iai tato dinner packages tam fo inai o le so sisi lua sai mingi ia male alaisa e tasi le tau e a foi e tau au fa e tato o loa ne tolu
ese uma packages tamana pe o lunga so 5 packages foi o mo fai on tu fatasia le tatu o fengal wenga ile ngata ilia o le tama i tai pule ia wala val fonta o mafol mamalo tatu tunu ai suma tala awatu o lunga fo tatu i tu lawa le SSAB APIA Samoa ia pole tatu website fo ile www.sab.ws ai search ai lunga ele tato option na mo le SSAB bargains ai gangolai press le SSAB bargains ngawa breakdown uma toi na ele tu langa pe ona yai ia tato o loa o lo mafai ona maua ia mfa pa u foi a lo ava no le tato i tu la le SSAB bargains Samoa a fa pe lava in fa facilita o tato o loa ia se o loa foi le tifim na o ka mai tato o fingal winga ia e mafai on tali vavia tu lava ia ke te vala out foi tu tonu lo fa tai rona le wa manino ia le tai awa e tala pipi fo il tulanga e peona ia le tele o fa pitoa ia matato fa lawi loa ai se si vaenga me ane wa misi ata ua e tele ia le failo breakfast ia le tulanga e peona ia tato numero telefoni wa temi nei le tai misi se si o lo fer wa ia po fengal wenga no fo fale ia o lo ia se telefoni vala awa tu te ton ia le tulanga pe fa pe se au nanga tato company ia lo mafai ona o lo firma na mi se soani lo fitu valu ono le tato la autu lo fitu ono li matasi le tato supostoi vai tele lo fitu i valima le tato lo te mau city store ia male tato big store mo tele sala fai lima tas fitu i valima to tala fo tato la live vai vase lo tala yes awal tu langa peona ia copy ia o printing foi nai fana wa onga foi o le tula ia never no ia le tatu o fengal wenga nai vai vase ia e fai ia tulanga peti vala awa tula vai tonu hava no foi le tatu i tula o SSAB APIA Samoa Italia tuai ia online queries foi po fe autos to see lo avatu tonu malo tatu no ai fa mania tuai le aso ia te oto umalava ia lo faile tato 685 radio ia ma oto ale tio fa longlongo ile tai au male tai au fa manuia te foi ia te o lo tonga tau mlo so tau ia te lo alva so foto ia fo tato tamo skipa ma lo fa la skipa vai moso ma lo vai moso ia mali si le astona i fo tona ia tu ia fa ma lo tu fo pulenga tato au le vai moso ne tai au ia coach Rino na ovaenga ia ai te lola snga full verso a saula a toi sa wai on board mai skipper ia toi alfo i rona lunga moenga Maria o fai vanea so rona taro ve no pea o la fa fonga mai mole atu fa Talanoaga ma le sui o le SSAB sunga ya rona e le nei tai ao